Thobela re a locha nna ke mogosha ke molela go tuma go busha sa go lele ba bantši ba mpitša Mankoko baby re buile gape karolong ya rena ya taba ya ka le Mankoko baby mo e leng gore le kgono re tshwere mosadi gare ga basadi o e leng gore o kaonafatša le go fetola maphelo a batho ge re bolela ka batho ba e leng gore ba na le ke mago a tswang pitšeng a se batho ka moka ba e leng gore go tse re sokola go na le ba bangwe ba re a re nena re tseba gore go bjang go no tsoga wa kgetha gore o nyaka go nwa juice o nyaka go nwa metsi go ba o nyaka go nwa maswina Cynthia Dinalane ko mongwe wa bona o Cynthia nna ke a go amogela go taba ya ka le Mankoko baby ke a leboga o ba teng mona ke thabela go ba le wena tle nna nka tlhalosa gore ke go tseba o tswa Thembisa a ke tsebe go tlhakana kae le Phalaborwa a ke tsebe go tlhakana kae le go ba ambassador wa megatlo e metšhi e leng gore bile ambassador go yona e fela wena o ka re botsa bokaone gore Cynthia Dinalane ke mang Cynthia Dinalane ke ngwanyana wa go golela Phalaborwa ke belegetšwe Thembisa ka tsamaya ka Phalaborwa go mamogolo a nkgodisa ka baka la maemo a family a nasirite ke goletše Phalaborwa ka tsena sekolo bona Magale primary school Phalaborwa high school Sebala Magolo ka fetsa mo ka tla hae ka boya hae Gauteng ke boya ko mme wa ka and then ha ke fitla ka mo ka feleletsa mphato wa ka wa matric ke kena Thembisa high school okay life was difficult Mankoko baby because ke tswa cheesing ne Phalaborwa ne ke le ngwana wa cheese ngwana o ratso wa bula fridge ka ntho engwe le ngwe nyaka beno ha ke fitla ka mo mme wa ka itse single parent a bereka ile domestic worker ho ya sekolong ha ka ne le mission mara ka ipotsa gore ke mosadi okay nka se duli fela ka lebella mme wa ka sokola I had to get home rekisa bo di sweets malekere December go sekolong and that worked for me okay imbereketše because in rutile ba mosadi o ke leng yena le kgono wa tseba o Cynthia o boletse gore maemo ba sa hlakane go tloga Thembisa o ya Phalaborwa ke eng sa go tlosha Phalaborwa sa go busha Thembisa wa tseba ha o le motho o sa dule le motswadi wa hao le mme wa hao biological parent some along the way o kora na le di-challenges mo bophelong okay and ke a bona gore mme wa ka sa dula le one and ha ona motho a mo tlhokometseng ka ke kgopela o boela gae wow ke a boela gae ka tswela pele ka bophelo and hanga o botsa le sekolong I was performing very very well than nna ke le Phalaborwa because again mo ne ke na le kgatelelo ele ya gore you must do good you must do well for you to live a better life kwale wa sese ntho engwe le ngwe ne itlela wa re manna in heaven no ya le ntho tse di bitsa gore ke di red hanger o sa di hopotsa di Edgars ne ba re tseba gore number 1 tsa o tsena mola banna o lo fele sekolo kore ne ke ba bitsa papa le mma because they raised me papa o na re ha re red hanger ne re gopotsa ke yena a re girls red hanger go botsa re le sekolo tla o tsa re tla kena ka 12 re thoma red hanging pele go that's go batla go bontsha the way life was good ka teng but when I arrived this side says wa boela morao o ile bona na re tseba maotwana ne ba ba bolai digogo maotwana be ba fa digogo di dikolobe le dintanyana but ka thoma phela bola ba re tshwantse ke phe papa ke je bogobe ka maotwana ke re ke eng tsona tse but at the end of the day I learned hore I must adjust with the situation and ke ska fidisa mme wa ka bed gore ntho ono ngatlang le yona ne ke amoga even though ke tseba gore a ke tsebe ntho a ke so ije mara ke amogela but everything it's a getting in Thembisa build me up gore ke be ntho ke leng yona as I said okay ke ile ka ema ka ikemela ka ithuta gore ke tshwantse ke be independent ke bile independent ke tsa matric re sa di switse ko sekolo o bole ngwana o motifela ka gae ke ngwana o motifela sese yo ka re Cynthia ha ke fetsa matric ya ka wa ba thata ya sekolong but modimo a nthusa ka kena ko LNB in home study ka etsa HR ka tswa ko LNB ka kena mmereko ha masepala e Kuruleni ha ke kena ke rene ke le ngonyana se senyane fela ha ke fitla mo le lore ne ke tshwantse ke tshotse scholarship sa ya so re lo kena sekolo ko overseas okay ba ntima e Kuruleni ba ra bana tšhelete a o sese ka rena nna ayo ke a pusha sese ke a gapeletša ka la demea re sa le ntate Mahlangu ka mo kwalla officing ka re ka sentimi sponsorship ntima le mmereko choose between the two ye ti yona o tlampa ara wa re ka rabila ke tsamaya ke dula hona
ke re ba tsene ba bitsa batho ba HR ba re e tlang thusa motho a ka tsene re tla bona ko pele re wetsalang ka yena. That's how I got mosebetsi wa ka ko Masipala. And then I worked for Masipala for 20 years. Ke tlogetse ka 2019. Sure. Ha ke tlogela, I didn't have direction or konje ke ya kae. Mara ke fetse o tlogela ka bona se ke tsa di soup kitchen. Ha ke le ko soup kitchen o bona bo mme ba gobetse ba jwang wa botsa ga mmagante bothata ke eng. Yeah. Mme wa thoma wa tlhalosa he monna ka wa mpetha ke re wa o sa tsamara ke na family ona mo nka tshabelang ko teng. So in nearly story after story after story o bulela ditaba Thembisa Kempton Park rate ya gender based violence ko di arena di shelter around us. Yeah. Kempton Park Thembisa don't have a shelter for abused women and children ka re modimo mo mpha sebete kana bana ba ka, I've got 3 children, 1 girl 2 boys. Okay. Ka re tla ke le botseng batho ba gobala ka montle ke kopa o tlise batho ba gobetseng mo ntlong ke bule shelter ya bona re ba tlhokomele E tsutlisha batho ba ka gagago. gaka space sa bana ba ka Yeah. ko wang go tlisisa bana ba re mama o sure ka Ba re ke tshepa. sure pharo ke nka motho fela sa motsebo mo kenya ka mo ntlong ha o tshaba gore ba ka re bolaya ke re no modimo teng. Yeah. Ba re bana ba re mama as long as it makes you happy we don't have a problem. Yeah. Ke ile ka thaba mankoko ka kena ka moreng ka lla ka re ne ke tshogile ke bua le bona ke re maybe ba tlo re mama E e seng seng mo ka mo, ntlong yeah. what about space sa rona what about ing I started ka bomme ba 4 pregnant women ba gobetse o mo robegile letsogo mongwe loto mo hana meno ba shapiwe ba tlisa ke maphodisa o utsa ha ba fitla mo ba gobetsa ke tshwantse ke ba oke. Yeah. Make sure gore ha ba tswa sepetlele ba file dipilisi mara ha ba le mo ntlong wa ba dressa o etsa nke ke le sister without profession. Ke sa re ke tlo botša gore maitemogelo a gago a gore o kgone go ba fodisa dintho bo wa tšea Ke kae. le a sister without profession. Yo. And ha ke fetsa bomme ba go a kena bana I had raped children from the age of 2 years. Yo. Ngwana o rapiwe o santsane a bleed o tswa sepetlele maphodisa mo tlisa ke tshwanetse ke make sure ngwana ola o ba right boshiu ha ke re ke a robala wa lla ha o re wa botsisa re go botlhoko mo Yeah. ke re mara ko etsang wa tsa modimo wa ko re a ka se o fe morwalo o tla o imelang ka nka ngwana ke bona se ke nkile di-grof salt ke ntse ka mo bafong ke beile ngwana ke mo soukile ka mara metsi a womo ke mo fa di-allergex le di-panado ha e fetsa mo ngwana o le o robetse pain e thotse ya be le re this is the remedy. This is what I'm going to use from now on. Mankoko ha ba thata with no sponsors. Yeah. Modimo a mpha makoro tšhelete ne ke kry-ile ka pension fund. Half ya Ya yone go tswa ko feleletse masepaleng. half ya yone feleletse go thuseng batho. O Cynthia batho ba be ba tseba jwang gore wena o motho e leng gore o kgona go thuša batho ka baka la gore bo šetse o kgona go šomišana le maphodisa. Ne ke šomišana le maphodisa a tseba gore ha o batla ma o kry-a motho o ya kwa. Yeah. Ha o ke re ha nka botsa gore gona banong you go to all over the police stations tsa mo Ekurhuleni ke bone o mongwe a mpotsa gore o tswa ko Joburg police station a ke tsebe ya ko Jeep or ka a re ke bone di-number tsa gago mole. Yo. So because of the interviews tse ke di etsang le batho the way ke ba thusang ka teng ba tsamaya ba bolela gore nna ha o mpona ke le so ba di-podcasting tse tshwanetse ha o mpona ke le so is because of this woman o nthusitse 1 2 3 4 so lo mongwe ha bona motho a bolela jwa le ena o batla thuso. Yeah. So I end up ke kry-a di-awards mankoko Yeah. tsa mmereko ko o etsang. Remember ke thusa not expecting anything just doing it go thusa batho. Ka mašheleng a tshwanetseng a thuše wena le bana ba gago wena o thuša batho ba Ke re ko bang. botsa story le mongwe ke gopola ngwana ka ke sa mo patalela school fees a re mama ba ra ba mpatalela school fees ke re jo nama we kana tšhelete ya school fees se ke rekile di-pampers tsa ngwanola se ke rekile dijo for bomme bale ke sa tse gore ke tla etsang mara modimo a etsa plan ka mo patalela mara late ule bona ba mpateletse ngwana late sa kry di-results Yeah. sa le stranded but modimo a etsa plan ka mo patalela so mankoko mmereko ka o thata. Ke nyaka re tle re tsene ko difokeng tse o di hweditseng wena pele ga go tlo fa batho difoka. Gona jalo na le batho ba kae gona ba khumanetse le gae go ba sa dula ka ga gago.
wa itse sorry e tlo nke tsa emotional hanyane ba sa dula haka Okay. but social development ke le tla mo re ka se gone bula le di victims le bana ba gago ka mo you need to move out or the victim di tsamaye. Then to me it was like these people I don't think they are normal. Batho ba krele pleke ya o dula because of ba tshabetse seemo ha o re ba tswa ba ye kae ha o re Cynthia a tswa a ye kae le bana ba gage. Yeah. Then I was interviewed go Newsroom Africa. I told the whole country gore nna social development e re ke etswe or ho tswe batho ba so ke kopa thuso. So there was a lady o ileng a nkaraba a phone a re wa itse ke na le ntlo mo gaufi le wena man mo Edlin. Wow. Ntlo ya ka worth 3 million rands. I want to donate it to you. Yo. Etswa mo le bana ba gago o shie ba o mo e be shelter. And o ska ra go file ntlo kana le room tse dingata. Wa gcina se o yentse shelter le yo. Leona. Ka ra ise ke scams. A go fa ntlo ya gago ya di milione tse 3. Wa nkwa A ke sa re nyake selo. ke re bile ka phone ka ra go ke scam. Yeah. A ska ntlela ka tseo na ke I don't take things tse tshwanang le tsona. E bile motho wa bo rona ke re tlotse lo tse di etsa ke ba mmala holo moshweu. Wa bona ka ra wa ke scam. A ke ikenie. Bana ba re mama ke dropa phone bana ba re mama maybe ke nnete mo phone ha ke mo phone ke kwa sa a rapele ka re rapele Okay. e seng gore o ba tlotsa dilo a iphile ka modimo ka re a rapele ke a rapela ke a thoma bana a ke explain Yeah. trusting yana ya build ga ona mo. Okay. Then a re monna re o tlo kena ka October ka re okay E be le ka kgwedi mang ga o botsa ro tla tsena ka ne le October? ka July Yo. ka August ka ya di awarding South African Heroes Awards. Yeah. Ke tsamaile mo le general ya rona ya maphodisa ke gore batho ba nkhapile wa bona di supporters ba re Cynthia le wena ke tsogile ke re ko wina na South Africa Yo. ha o batho ba modimo a re fitla mole ba re women empowerment Yeah. ba re motho re buang ka ena o shapile the whole South Africa ka women empowerment. Ba neng ke tsogile ngwana ka o ntshwere ka letsogo mango ke tse ba mpitsa ka emella ka re ba re ba ra wena Yeah. A ba bolele ka motho mongwe. ka re nna. Then I stood up I went to the stage ke lebella batho ke re nna like are they sure O tla ba wa lebala gore swantse o reng go godimo ko wa gospeleng. igwa a ke fitla mo le ka nnete ke kry award ke wine everybody was happy like the calls di kene ka re batho ne ba shebile mo di TV like you Yeah. deserve it you have done the worst mo philong Cynthia you have helped more than 100 people more than thousands and people since o le re o tseba batho ba re ba le ka tlala bana ba sekolong ba na le di uniform it's all about you mo tseleng ha ke ya gae call ya kena 12 o'clock midnight. Yeah. Ke ra motho tlo mfona ka 12 ya bosiu nna ke sa thabile ka mo koloing phela ra opela ke thabetse sefoka mme wa re monna re Cynthia sorry for fonela bokana ko ke fetso rapela ke re no October ke gole Yeah. e re ka osane re kopane ko ntlong ya ka sampha le di address Yo. ka re okay ke botsa ba ke re le yang khapa a ke mo tsebe motho Yeah. a ke soka ke mmona what if we long kidnap re kopane ka 2 o'clock ha ke na mola ke mmona o eme ka montle Yeah. ke re ke ena o ha ke thewa kola re kwana Cynthia ke re a re a ke se bona sefatla sa ke a o follower ke re ko Google ke a o bona ing ke re oh a re keneng wa ra kena mango go ntwe ke lileng yona Yo. ka re modimo o nantsa mpona ha ke lela and ka be ke re modimo thank you for remembering me Eish. because o nkgopotse ka tsela ka nako e thata ai ke ithola ntlo as le no ke dula ko yona mankoko ba itse ke ska etsa shelter but nka botsa di-room di tletse ha ona space because ke tlwaetse ras ke tlwaetse leshata la bana ke tlwaetse ho interact le bomme so ha ba dutse kwa
ke bona ka re ke a shorta O ka gore o ba latlhile. nna ka mo ntlong ke iwane le bana Yeah. go thotse nna ka lata fonyana ke dula le yona ka weekend ba tla ka moka re ja kao fela we spend the weekend together le ka di-Christmas re ba robala ko nna re ja kao fela robala mole ke batla ba feel at home. O Cynthia batho ba o ba tlhokomela ka eng ka baka la gore o thomile ka go tšea tšhelete e leng gore ke ya bana ba gago ye leng gore le wena o na yone ebile ya di-pension o ba tlhokomela kang gone bjale ke phela ka di-sponsors ka di-individual people that they come and say Cynthia grocery ke ye Cynthia 500 rand ke tshela petrol sometimes I ke nela petrol o isa bana sekolong. Yeah. This is how hard things are because social development ba tlile shema ba tlobolela maka mme Faith Mazibuko o ile romela batho last year ke o pa lo motlatsisa di-form re mon ko TV re etsa a etse apply le funding ya DSD. Okay. Mona go hae ke hanne lebaka ke ganne lebaka ile gore ba re ke dula le mme for 3 months a tsamaye kae bona ge ba go fa sengwenyana ba nyaka gore batho ba dile go ditse tharo fela. You cannot empower and rehabilitate mme o gobetseng ka 3 months le o sa gobalang o ka se rehabilitate wa mo empower ka 3 months which means nna ke le Cynthia ke re e re ke nke tšhelete ba tsama boele banneng ba ba bolaya ha ba fetsa ba re monna ba re this is the terms and conditions tsa rona ka re dulang le di-terms and conditions tsa lona because a ka bula this NPO for transaction ke butse go change maphelo a batho ke batla motho o tswang mo a tso bophelo ba bo changeitse a gona o ikemela. Remember funding ya DSD o ka ba ha o bula NPO o na le your own vision. Yeah. Mara ha nka funding ya bona they change your vision to theirs gore you must do their own vision e seng ela ya gago ha o sa followa ditoro tsa gago o followa ditoro tsa DSD. So ka ke itse ke batla fa batho hope ke batla re batho ba ikemele ke batla batho ba feel gore there's a second chance in life. So if ke tlo etsa so nna ke tla be ke rekisa batho ba ka. Wa tseba o Cynthia a ke tsore pele le lerato le o la go tlhokomela batho ba ba senang selo le tšea kae kudu ke baka la gore gona le batho ba e leng gore ba ba le bana ba ba latla o ba le mahlatsa go ba hwetša bana ba ya bona o ba godišang. Ke na le lucky ya bana mankoko ke na le bana hona banong ba bakana ba tle bana le 1 day o mongwe le 7 hours o mongwe ana le 2 days 1 week ke tšo go ba kitima ke ba ka re ma go crashing ba thabile ba happy bana baka maloba mo ke tshotse o mongwe 4 months ao modimo ngwanola o so sweet so ke be ke re modimo wa tsa bana ke mpho ya modimo ka re ha ke na matla mara I know God will make a plan. Ke ba le ba godile ba sa apara di-pampers ba ya sekolong ha nka re mo wena le ba ke na le ba bang di-teenagers le bona ba sekolong ha nka tshwara ke tlhogo gona banong ka re ke tshwere ke tlhogo mango ke tlo rabiwa maoto ke tlo rabiwa matsogo ke re mara ke tshwere ke tlhogo e seng mo but I just let them feel make me feel special because this is what they want. O mong ke lamposa ke kopa modimo a re beele wena ha o ka shwa mokoko ro bona re entse jwang because of nna rena batswadi you are the only parent that we have in this world. So modimo a kopa a o beele ha o ka utlwa dithapelo tsa bana ba nrapella ko ntlong you'll cry gore ke ipotsa gore ba ka they never prayed this prayer or maybe ba rapella sephiring a ke tsebe mara ba they say it loud and clear gore modimo re biele yena o mongwe a botsa gore what I am today because of me o ke na le bana ba passitseng matric ka di-bachelors ka di-distinctions ba ke tsebang gore the family failed them the world failed them but ba tlile mona le di-broken souls but ka jeko they can stand on their own and say mama nna ke passitse matric not this because they lost faith because of the situation. Boys were molested by their uncles, their fathers. Banyana, they were raped by the boyfriend tsa bomme, by by batho strateng. Go le ngwana 2 years o rapiweng. Mateng a re ngwana ona monna ka boyfriend ke mo rapile because of o ne a mo sedusa.
ngwana 2 years o tsebang ka o sejusa a semankoko ke le soa ke tse le monna o sejuswa jwang maybe nke ba a botsa nna maybe nkare maybe ke ile ka zama ha ke tsebe le ngwana mengwaga mebedi fela ngwana mengwaga e mebedi o tseba eng. There was a child o rapile ba tlhokofala mme o tla le boyfriend ka mo ntlong ke rata bana o futse bana ba rona a dula maybe 2 weeks 3 weeks mme o jagile mmereko mara ke kopa o fete o nkisetsa ngwana ko crash wa tseba gore ke motho wa ke re tlwaetse rena ngwana zanga fitla crash instead ngwana o thola khetse a screama a thola ke bo makhwana monna a meetsa dilo tsa meetsang tsona a raipa ngwana till ngwana a tlhokofala. Bana ba ke ba raipiweng ba di 2 years o mule ba tlhokofala their vagina hole was this big. Ke modimo ka ngwana le mokana ko etsa jwang ganti modimo tla mpha matla ba mpotsa re o tla ntse a golentsa ntlantse e ke mo ke mise sepetlele ke etse ke make sure ke mo fa attention e needang le lerato la le batlang. Unfortunately ha tla motho a monka re no ba re tshwantse re mise sepetlele ko Steve Biko what ke re no ngwana wa tshwanela theater the way doctor mpoditseng because na le promise fuba ba foster nka ngwana la ba mise ba ba molawa ke ba foster o ise ngwana ko sepetlele. I'm the legal guardian didn't sign the consent ya gore tsang ngwana theater ba sign ne bona ka re ke ba ba molao ngwana she never came back. Then I was broken. Even today ha ke dutse ke a mogopola ngwana because o fitlile sa gone lo tsaba mangoko baby which means they use force to open her legs ba ba re se matla bula maoto a gage so that's why no go le thata for ena o tsamaya. I trained that child myself gore a gone o tsamaya Allah a sa gone o gatafatse ka o tlolela ngwana ka mara it's for a good cause ngwana kana sa kitima a idlalla ile ngwana right mara batho ka re bona ba ipotsa gore bona ba tseba molao ba nka ngwana ka tlhokofala. Ba tsebe ke dumela gore dithapelo tse reng bana ba gago ba go rapella ka tsona ebile a ba rapelle ka pelong ba rapela o bakwa ba tlo tswela pele ba go rapelela di tlo shoma gore o tswele pele gone go ba thusha modimo wa bakwa. Go swana le ge go na le batho ba bangwe ba ileng gore ba bona moshomo mo botse o dirang ebile ba kwa go le botlhokwa gore ba kgone go go fa difoka tse di go tshwanetseng re ka boela go bona batho ba ileng gore ba bile ba re o dira moshomo mo kaone e re go fe award ya sele Mango baby ke na le award ne ko botsa ka yona South African Heroes ya women empowerment ka tsamaya ka UK ha ke fitla ko UK ba re monna ba re itla o tlo kry award ke award yang ke nominate le ke mango gole ko ganda ntse remember nna ke thusa a ke kgethe mmala ha ke fitla mole there was 257 countries worldwide ke dutse mo ba bua ntho ke sa utlwing ene ke tsamaile ke le one wa roro ke ba tshwang di matshwa ba reng ba ke ba utlwi se kutla ba le ba buang English mara me tlhobo e meng e ke ba utlwi ke le ga ba semumu ke fitla UK till ke ema staging ka bolela English ka zo ka room ka tsoga ka tsama ka boya gae ko UK South Africa I got number 2 ka women empowerment out of 258 countries ke tswe number 2 ha ke boya gae ka kra airport itletse ba ho biniwa ho le monate ka fitla hae ka krea tsa mo ha di dingata ke batlo di bua di dingata bo ba fa di music awards ke thotse award ko king konje ba bana ke dingata a re di tlogelo khatlego ya ka e re ko botse engwe ke thotseng ko Ghana. Ghana I got the Global Humanitarian Award. Global le fase ka bophara ke bule le na gae Mankoko baby with pride. Kaya Nigeria ka krea African Humanitarian Award ke bule le na gae. So di ngata di award tsa ke le hana no exco botsa hona le fabulous women e leng gore go krea award ko yona ke na le South African Heroines iko Bloemfontein ke tlabe ke share stage le bo Connie Ferguson le bo me Zanele Mbeki re tlabe re fiwa di award on the day. So there's a lot that is happening and ke leboga modimo le batho ba leng gore ba supporta mosebetsi wa ka. A re feleletse ka letšatši la Mokibelo
30 May 2026 difoka tšeo o hweditše difoka le wena o bona go le bohlokwa gore wa be le batho ba bang difoka ba e leng gore ba dira mošomo mo kaone? ke bona go le botlhokwa because ke bone nna ha ke di thola the courage and the motivation e ke thotseng gore ha ke tswa every day ke sheba di-awards ga ke re Cynthia dilo tse ke tshwanetse reng Cynthia go out there and do your worst and do the most. So le nna e re ke etsa batho ba bangwe ba etsang mmereko o montle ke re mo bona ke re e reng ke lefe di-award le nna le kgone go kry-a maatla ao re lefe maatla man re re motivate gore tsamayng le bereka o fetisisa the way le etsang ka teng. Remember o le Mankoko baby o le so o bolela le rena every day and then ke mang a tlhokomelang dilo tse re botsang tsona di botlhoko utlwa pain le neng bosigo ga o robale ke mang a tlhokomelang batho ba le ba re thusa to fight gender based violence ke mang o ba thusang because government shemo ya ha ke sa batlo ya go pele so nna ke bone go le botlhokwa gore ke emelele ke re South Africa here am I ke tlo le leboga ka mmereko o le o etsang o montle setšhabeng sa rona sa South Africa maobane ha maobane go na le ausi o leng nana le case ya GBV mara e le mosadi ka pele ke mosadi o mong ka phanga then case ya gagwe ne tsamaya slow but hey maybe mentally disturbed I intervene maobane segwebo se tswile she was found guilty and 7 years imprisonment. Then bam phone ka rene ke tsa di up and down ka kgono ya court ba re phela o lwanne phela ke mo motho o thotse ka re la tsa re keng ha ke re I'm fighting gender based violence a ke bapale o mosadi o monna o ngwana you need to be free in life a wa tshwanela go ba mo statisticing sa GBV. Wa Cynthia wena leeto la gago ke a se le leng gore re ka bolela ka lona ka metsotso e 30 go ba ka iri le ka tša kgwedi ka moka e fela a re botse batho ba go hwetša ka dikgokaganyong tša le ya gore ba kgone go šala morago e le ge re feletša nna le ka nthola ko Facebook Cynthia Dinalane le ka nthola ko Facebook gape ka organization ke tshegofatsa rona Welfare and Community Organization le ka nthola ko bo TikTok le ka nthola ko Instagram ka nomsa D9 ko Instagram. Okay. And then my number is 067 791 4737 ke mo ba ka nkgwetšang gona and nna ke re mo bona ke re itlang re tlo le thuša re tšhentše maphelo a lena. Cynthia ke lebogile nako ya gago ke lebogile tshedimošo ya gago modimo o okeletša go fetša tlhotse o di tlhokang go kgone phološa le o kaonafatša maphelo a batho go leboga nna sese a ke mogolong re fetša ka gona nna ke Mankoko baby ka mogore thopileng ka gona re ifetša ka yona tsela eo ke mogwasha ke malela go dima go buša sa go lele a re kopaneng la bahlano le leng gape go taba yaka le Mankoko baby ye ke Thobela FM tata.